Nakon što su u junu 2013. godine zbog odbijanja vlade Republike Srpske da djeci bošnjačke nacionalnosti bude omogućena nacionalna grupa predmeta i pohađanje nastave na maternjem jeziku, roditelji su odlučili bojkotovati nastavu. Oko 80 učenika iz Vrbanjaca ovih dana polaže predmete iz školske 2013-2014. godine kao učenici osnovne škole 1. mart u Jelahu. U rukovodstvu škole roditelji i učenici se nadaju da će nova vlada Republike Srpske konačno riješiti ovaj problem. Zbog neodgovornosti starijih osnovci iz Vrbanjaca umjesto u slobodnim aktivnostima i odmoru zimski raspust ponovo provode u školskim klupama. Nakon instruktivne nastave koju po nastavnom planu Zeničko-Dobojskog kantona u svome mjestu pohađaju od oktobra prošle godine, 80 osnovaca iz Vrbanjaca ovih dana u Jelahu polažu predmete iz školske 2013-2014. godine kako je ne bi ponavljali, za razliku od 30-ak njihovih vršnjaka koji su u međuvremenu odlučili da se vrate u školske klupe i nastavu prate po nastavnom planu Republike Srpske. Uradili smo pismeno iz fizike i uradila sam sva 3 pitanja. Ja mislim uz saradnju nas, nastavnika prije svega, koji smo njihovi edukatori, da će i oni sve to savladati i da će uspješno položiti ovu godinu. Iako su žrtvovali zimski raspust, učenici su odlučni posao završiti do kraja. Možda bi bilo lakše da smo u našem selu, ali može se i ovako. Kad se mora, jel? Da, kad se mora nije teško. Nije fair, sad moji vršnjaci dok uživaju u zimskim radostima i raspustima, mi moramo ovdje ići putovati, to što je jako naporno, rano ustajemo, kasno se vraćamo i nemamo puno vremena za sebe. Zbog odbijanja Ministarstva prosvjete Republike Srpske da za oko 140 bošnjačkih osnovaca omogući nastavu na maternjem jeziku i nacionalnu grupu predmeta, roditelji su se obratili i sudovima u Kotor Varoši i Banjoj Luci, koji su konstatirali kršenje ljudskih prava. Novo ročište je u Kotor Varoši zakazano za 28. januar. Tražimo razgovor, dijalog sa novim ministrom, sa svim relevantnim faktorima koji mogu uraditi nešto na nivou cijele Bosne i Hercegovine, se ovo riješi, da više nijedna generacija ne mora prolaziti kroz ovo što smo mi prošli. Nadamo se da će, politika Republike Srpske imati sluha i da će se ovi problemi riješiti. Roditelji vjeruju da će i naredna presuda biti u njihovu korist i konačno obavezati nadležne u Republici Srpskoj na poštivanje ustava, zakona i sudskih presuda.